Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal fil mudha'afi halna tetep dina martelakeun fi'il mudha'af. Wa yuqalu sareng dibasakeun lahu kana itu fi'il mudha'af naon al-ashamu fi'il asham. Wa sareng ari itu fi'il mudha'af min sulasil mujarradi tina fi'il sulasi mujarrad wal mazidi fihi sareng tina fi'il sulasi mazid fi ma eta fi'il kana anu bukti naon ainuhu aina itu fi'il walamuhu sareng lamna fi'il min jinsin wahidin eta tina jenis anu sahiji karodda seperti lapad rodda wa adda sareng lapad adda fa inna aslahuma mangka sayaktosna asalna itu lapad rodda sareng adda rodada eta lapad rodada wa a'dada sareng lapad a'dada wa sareng ari itu fi'il mudha'af minar rubai tina fi'il rubai ma eta fi'il kana anu bukti naon fa'uhu pa'na itu fi'il wala muhu sareng lamna fi'il al-ula anu kahiji min jinsin wahidin eta tina jenis anu sahiji wa kadza sareng etanya kitu deui ainuhu ari ain fi'ilna wala muhu sareng lam fi'ilna teh asaniyatu anu kadua min jinsin wahidin tina jenis anu sahiji wa yuqalu sareng dibasakeun lahu kana itu fi'il mudha'af rubai al naon al mutabiku fi'il mutabik aidon deui nahwu ari contona zalzala eta lapad zalzala zalzalatan wa zilzalan. Wa inna ma'ulhiqa sareng pastina dipilukeun naon al mudha'afu fi'il mudha'af bil mu'talat kuna pirang-pirang fi'il mu'tal li anna harfat tad'ifi karena sayaktosna huruf tad'if yalhaquhu eta sok keuna kana itu huruf tad'if naon al ibdalu ngagantikeun ka qaulihim seperti ucapan orang Arab amlaitu kana lapad amlaitu bi makna amlalatu kalawan makna amlaltu wal hadfu sareng kakeunaan ngabuang kama seperti ucapan kama qala seperti ucapan orang kama qalu seperti ucapan orang Arab mastu atawa mistu lapad mastu wa daltu sareng lapad daltu bi fathil fa'i kalawan dipatahkeun fa'na wa kasriha sareng kasrah fa'na wa hastu sareng lapad ahastu ae masistu tegasna asalna lapad masistu wa daliltu sareng lapad daliltu wa ahsastu sareng lapad ahsastu wal mudha'afu sareng ari fi'il mudha'af yalhaquhu eta sok milu kana itu mudha'af naon al idghamu idgham wa sareng ari itu idgham antuskina eta yen nyukunkeun anjeun al awwala kana huruf anu kahiji wa tudrija sareng ngasupkeun anjeun pisani dina huruf anu kadua wa yusamma sareng disebut naon al awwalu huruf anu awal teh mudghaman kalawan mudgham wasani sareng anu kadua mudghaman fi kana huruf mudgham fi wadzalika sareng ari itu idgham wajibun eta wajib pinahwi madda yamudu dina saumpamana lapad madda wa yamuddu wa adda yu'iddu sareng lapad adda yu'iddu wa in qadda yan qaddu sareng lapad in qadda yan qaddu wa i'tadda ya'taddu sareng lapad i'tadda ya'taddu wa iswadda yaswaddu sareng lapad iswadda yaswaddu wa iswadda yaswaddu sareng lapad iswadda yaswaddu wa ista'adda yasta'iddu sareng lapad ista'adda yasta'iddu wa itma'anna yatma'innu sareng lapad itma'anna yatma'innu wa tamadda sareng lapad tamadda yatamaddu wa kadza sareng eta nya kitu deui hadhil af'alu ari ieu pirang-pirang fi'il Ida buniyat di mana-mana dimabnikeun ieu af'al
lil maf'uli kana maf'ul nahwu mudda yumaddu ari contona eta saperti lapad mudda yumaddu wa nadzairihi sareng pirang-pirang bangsana mudda yumaddu wa binahwi maddan sareng dina saumpama na lapad maddan masdaron dina masdarna wa kadzalika sareng eta nya kitu deui idatasola di mana-mana patepung bil fi'li kana eta fi'il naon alifud dhamiri alif dhamir awawuhu atawa waw dhamir au ya'uhu atawa ya dhamir nahwu maddan nahwu ari contona eta saperti madda maddu maddi wa mumtani'un sareng eta anu kacegah binahwi madadtu dina saumpamana lapad madadtu madadna madadta ila madadtuna nepikeun ka lapad madadtuna wa madadna sareng lapad madadna wa yamdudna sareng lapad yamdudna wa tamdudna sareng lapad tamdudna wa umdudna sareng lapad umdudna wala tamdudna sareng lapad tamdudna wa jaizun sareng eta anu wenang idgham idadakhala di mana-mana asup naon al jazimu amil jazim ala fi'lil wahidi kana fi'il anu mufrad paingkana mangkalamun bukti itu fi'il teh maksurul aini eta anu dikasrahkeun aina kaya firru saperti lapad ya firru au maftuhatan atawa anu dipatahkeun ain fi'ilna kaya addo saperti lapad ya addo fatakulu mangka ngucapkeun anjeun lam ya pirro walam ya addo bisa lam ya pirro bisa lam ya pirri walam ya addo walam ya addi bikasril lami kalawan dikasrahkeun lam fi'ilna wa fathiha sareng dipatahkeun lam fi'ilna walam yaprir sareng lapad lam yaprir walam ya'dod sareng lapad lam ya'dod wa hakaza sareng eta nya kitu deui saperti lapad ya pirru jeung ya'ddo na hukmus yaksyairu ari hukum lapad yaksyairu wa yahmarru sareng lapad yahmarru wa yahmarru sareng lapad yahmarru wa ingkana sareng lamun aya ain fi'il teh madmuman eta anu didomahkeun paya juzu mangka meunang fihi dina eta fi'il naon al harokatu salasu pirang-pirang harokat anu tiluh mana anu tiluh teh domah patah kasroh mal idgomi sarta idgom wa pakihi sareng pecat idgom takulu ngucapkeun anjeun lam yamudda lam yamuddi lam yamuddu biharokatid dali kalawan diharkatan kalawan pirang-pirang harokat dina dal walam yamdud sareng lapad lam yamdud wa kadza sareng eta nya kitu deui hukmul akhari ari hukum fi'il hukmul amri ari hukum fi'il amar fatakulu maka ngucapkeun anjeun pirro pirri wa addo wa addi bikasril lami kalawan dikasrahkeun lamna wa fathiha sareng patah lam fi'ilna wa ifrir sareng lapad ifrir wa dod sareng lapad i'dod wa mudda wa muddi wa muddu biharokatid dali kalawan pirang-pirang harokat dal wa umdud sareng lapad umdud wallahu a'lamu bissawab wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun fi ismil fa'ili dina isim fa'il maddun lapad maddun maddani madduna maddatun maddatani maddatun wa mawaddun sareng lapad mawadun wa ismil maf'uli sareng dina isim maf'ul mamdudun kamansurun saperti lapad mangsurun wallahu a'lamu bissawab.